nta muntu n'umwe wari uzi ko byagenda gutya ngo birangire muri ubwo buryo byarangiyemo. Oya rwose wese yumvaga byange bikunde bizasaba imbaraga nyinshi cyangwa se ubushobozi buhambaye kugira ngo iki gikorwa cyemere, ariko byarangiye byagenze uko benshi batigeze batekereza. Mwiriwe itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Ibyo ndi kuvuga ni byo muri Mikenke, agace kari karimo FARDC. Aba FARDC bari baragakabye bavuga ko bagomba gukomeza gukoreramo mpaka bakagenzura n'ibice byegereye Minembwe. Ubu ngubu ntabwo akiri muri Mikenke, ndavuga FARDC na Wazalendo M23 twirwaneho bagize gutya bakora igitero cy'imbaraga kuri FARDC na Wazalendo muri iyo cyerekezo cya Mikenke. Beta birukansa bavana muri Mikenke babarenza umugezi babambutsa agace hakurya muri Rwisankuku. Ibigaragara neza FARDC yabanje yategwa gatego kugira ngo Mikenke bayirangize cyangwa se bayivanwemo. Ukurikiranye uburyo urugamba rwagenze iminsi yashize, uburyo FARDC na Wazalendo baje bafata agace kamwe ku kandi bakarangiza basa n'abazengurutse Minembwe. Wakurikirana uburyo M23 nayo iribwa bitero ishaka kongera kwisubiza ibyo bice by'imo FARDC. Hari ibintu bitatu by'ingenzi ubona tubaza kugarukaho, ndetse byongeye gushimangira cyane ko iby'amasezerano ya Washington ya Doha byose imeze nk'ibifuniko by'amakayi nta kintu bimaze, ibirimo imbere ari byo bikomeye. Nuvuga ngo M23 na FARDC ibyo ni gukomeza kurwana n'ibyo kwibwira ko amasezerano azagarika intambara bimeze nko kwiki gitugaseka ngo ntago bizigera bikunda. Ndetse M23 sene yadekaraye yuko igiye gukomeza gukora urugamba rutoroshye, bagomba kuvanamo ngo Rwisankuku bakavanamo ndetse na Prezero. Yego Prezero na gace gasumbirijwe cyane kuri ubu ngubu, ndakubwira uburyo byifashe kuri ngo imbere ku rugamba. Gusa hari kosa ntakora. Iyo operation uko yagenze gufata Mikenke ndayigusubiramo neza uko byagenze kamwe ku kandi. Umubare w'abasirikare bakoreshejwe abakubitiwe ku mirongo imbere ku rugamba agace baturutsemo ndetse n'uburyo barangije bagusa agace ka Mikenke. Nzi neza ko benshi bakigiye FARDC badashobora kuva kwemera izi nkuru, kandi koko nawe wabumva FARDC ko yavuze ko yakabye neza muri Mikenke, kumva ko yatakaza Mikenke yaba ari inkuru mbi, ariko niko kuri. Ndakwereka ibinyamakuru zo muri Kongo zabyemeje, ndetse namwe mu basirikari bo muri Kongo barangije kemeza ko Mikenke bayivuyemo, ariko uburyo bayivanywemo nibyo ndaza nkakubwira. Hanyuma ariko FARDC yakoze ibitero mu kanya gato gashize byo kongera kwisubiza Mikenke. Byari ibitero bidasanzwe, ufata agace ka Mikenke na Berarumbili, uduce twagezemo M23 twirwaneho. FARDC bakoresheje imbaraga za rutura hasi ndetse no mu kirere bari kumwe n'abacangero babo babera kugira ngo bongeye bisubize utwo duce twe twarafashwe cyangwa twafashwe na M23. N'igitero cyahagurukije Bwana Fidel Rugabo akajya kuri X akandika amagambo akomeye asa n'uwamagana cyane bikomeye abarwanyi ba M23, ayamagana FARDC iri kubangamira M23. Rugabo aramagana FARDC na Wazalendo ibyo gitero bakoze, ariko iki gitero se mukabyara. Hari ibintu rero bigaragara imbere y'abantu ndetse mwe na rimwe bikumva bikibazwa niba ari gufata ikintu bikicisha isazi cyangwa se nimba ari ukurimbura bikakuyobera. Nkizi imbaraga FARDC yakoresheje, bamwe batangiye kwivugira izi koresha mbere bari kuyambura Mikenke. Utizihe ndaje mbikubwire uko babigenje ndetse cyatumye Rugabo haguruka akamagana iyi FARDC. M23 iri kwamagana ariko nanone ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Etats-Unis bafatiye igihugu cy'u Rwanda, ikavuga ko ibyo bihano ntacyo birimo gukora, ntacyo bimaze, bidafite icyo biri guhinda ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni ibihano ngo bidafite aho bihuriye n'ibikubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho M23 zigaragaza neza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kubogama cyane n'ubuhuza bwayo, ko bari kwirengagiza impamvu z'ingenzi zituma imirwano itarangira, ahubwo bakita ku bintu bidafite akamaro, impamvu zituma intambara ikomeza zihari. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigafatira ibihano uruhande rutakwiriye ko rufatirwa ibihano nk'uko M23 ibigarukaho. Ibyo navyo ndabikubwira neza ko byakabaye. Uyu nimba umuzi ninde, andika muri comment. Gusa n'umuvugizi wungirije ingabo z'u Rwanda ndamukubwira mu kanya, ariko icyo yavuze ko ingabo z'u Rwanda ntawe zishyira igitutu cy'amahanga, ntago icyo RDF igenderaho, ahubwo ikora ibikwiriye, ibikora ibyo ikora bikwiriye. Muri kino gihe cy'ibihano bifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi, ntacyo bishobora guhindaho RDF ingabo z'igihugu cy'u Rwanda izakomeza gukora ibyo zibona ko ari ngombwa kandi nta gusubira inyuma, icyo babona ko gikwiriye kizakorwa mu kurengera ubusugire bw'igihugu. Hanyuma uyu kurande rw'ibumoso yitwa Tshisekedi Chilombo, bamwita Beto cyangwa se Fachiwabo. Uyu mugabo yashimiye cyane ikipe ya Leopard, ikipe ya Repubulika ya Congo yaritabira imikino y'igikombe cy'isi
yasezerewe n'ikipe y'Ubwongereza 3 Lions mu mikino ya 132 ku bitego 2-1 ngo ntako Erpal itakoze yakoze ibishoboka byose. Ibyo tabigarukaho byose ko byakabaye biri kuvuga byose ku mirongo y'imbere ku rugamba doye kuri kimwe tujya ku kindi nta kimwe dusize inyuma. Cyewe Ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze mutende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nizo ku mirongo y'imbere ku rugamba ubu amaso yerekejwe muri Kivu y'Amajyepfo kurusha ahandi bitewe n'uko urugamba rwongeye guhindura isura, ikibuga cyongeye gucurapma. M23 minsi ishize yari ishumbirijwe muri kino gice cya Kivu y'Amajyepfo, igice kigana indani mu Minembwe gisa naho kigowe, ndetse 23 Rugabo ubwe aganira na mama wa Gasabo avuga yuko bamerewe nabi, bagoswe inguni zose naho batoborera FARDC ishaka kubica ikabamara ngo ariko bazemera bagapfa bari kurwana. Nta muntu wumvaga ko hari igihe cyazagera M23 ikubura umutwe ikongera guhangana FARDC ikabasubiza inyuma. Buri wese yumvaga neza ko ategereje kuzumva igihe umusirikare wa nyuma twirwana yapfiriye muri Minembwe cyangwa se yitanze mu maboko ya FARDC. Ariko ubwo ntabwo ariko bikimeze uyu munsi, oya byahindutse. M23 yakoresheje strategy z'urugamba zariye cyane in and out, imbere ndetse n'inyuma. Strategy z'urugamba zo kurwana mu buryo bw'imbaraga cyane kugira ngo batsinde. Aka gace ka Mikenke kari agace ka strategique ku rwego ruremereye cyane kuri FARDC. Kari agace k'ingenzi, agace bari barafasha bavuze bati dufunze inzira zose zizuka Bijombo, zizuka mu gice cya Musonjo, zizuka mu gice kimwe cyegereye Mwenga, muri make ahaturuka Lanfol haza kuri M23 turahakubse. Ariko ku rundi ruhande ukaza kwitegereza ukabona neza ko M23 yisigaze showa ebyiri zonyine. Showa ya mbere nuko muri Minembwe bari bafite ibikoresho ngo bisa nk'ibihagije, ariko banafite bari inyuma yabo bashaka gukoresha izindi mbaraga nizo mu kirere drone, bakaza bakarasa ku ruhande rwa FARDC, buryo FARDC iraswe iri ku ruhande bayiturutse inyuma, bashaka guhangana n'ibyo bitero bituruka inyuma, abandi bimwe imbere bagatangira kugaba igitero n'ugikomeye cyane ba pushing out babarwanye bo muri FARDC bari mu gice runaka. Ari nabyo byaje kuba bikarangira M23 yibona uburyo yongera kubura umutwe cyangwa se kuzatumura umutwe ngo yihagareho cyane cyane muri Minembwe. Ariko byagenze gute? Ese koko mu by'ukuri Mikenke FARDC yayitakaje? Namakuru atangaza n'inyamakuru y'imutazama RDC Info byo muri Congo byemeje ibyamakuru biti imiterere y'umutekano ikomeje kuzamba, nubwo abayobozi ba Congo bavugaga imigambi myiza yo kugarura amahoro arambye muri Asazuba bwa Congo. Bati icyambere kuri wa gatatu itariki ya mbere Nyakanga 2026 nimugoroba agace ka Mikenke kagenzuwe n'inyeshyamba ziyowe na Red Tabara M23 ndetse na Twirwaneho. Iyi niyo nkuru ya mbere yashimangiye cyane cyane ko Mikenke tombe, Mikenke igeze mu maboko ya M23 bavuga ko ikorana na Red Tabara Twirwaneho ivuye mu maboko ya FARDC. Nizo bashinja M23 gukorana na Red Tabara, iyo yarabihakanye. Gusa kugeza amagingo yangaya nubwo M23 bihakanye, Red Tabara nta hantu wavuga ngo iherereye, kandi risa nkora gutaka bwa Republika ya Congo, nibyo bikomeje kwemeza FARDC ikomeza kuvuga yuko ngo akorana na M23. Aka gace ka Mikenke kala gace karimo FARDC habaye urugamba rutoroshye cyane kugira ngo kigarurirwe na M23 twirwaneho ku rwego rudasanzwe. Icya kabiri gitangazwa n'ikinyamakuru bati indege zijya pilote zo mu Rwanda niko bavuga ntizafashije cyane inyeshyamba gufata Mikenke uyu munsi gusa, ahubwo zanagize uruhare runini mu gukumira FARDC gufata umujyi wa Minembwe. Zagize uruhare mu gukumira FARDC gufata umujyi wa Minembwe. Vuga cyane cyane ko mu kino gitero cyo gufata agace ka Mikenke hanabaye imikoreshwa rya drone. FARDC cyangwa se abambari bayo bavuga ko zituruka mu gihugu cy'u Rwanda zatumye Mikenke zorera cyane M23 kuyigarurira, kandi izo drone azo zagiye zituma FARDC itagera mu Minembwe rwagati aho yifuzaga kwigarurira mu minsi yashize. Bati twakwibutsa ko mu gihe kirenga ukwezi indege zijya pilote ngo zo mu Rwanda zimaze ngo kwica imidugudu yose tuye imisozi miremire yo mu gace ka Fizi, ngo bice ingabo za FARDC n'abanyakurwa bazo mu birindiro zabo byose bikaba byarakozwe n'ingabo za Kinshasa zidafite ubushobozi bwo gufata ingamba zihutirwa zo guhagarika ubwo bwicanyi bwakozwe n'izo ndege zijya pilote zo mu Rwanda mu ijoro ryose.
bati icya gatatu ni izamuka ry'imbaraga zo mu kirere z'umutwe w'inyeshyamba za twirwanaho M23 ifatanije ngo n'u Rwanda, ngo ntishidikanywa ko izi nyeshyamba zishobora kongera kwigarura agace ka Pwezelo n'umujyi wa Baraka vuba ahangaha kugira ngo zigere ku ntego yazo yo kugera mu ntara ya Tanganyika no gusenya burundu ibinyoma ngo by'ubufatanye bwa Kinshasa na Washington, bityo ngo gasenya amakarita yose ya diplomasi ya Congo cyangwa zikavana uburyo bwose inzazo za diplomasi ziriho. Ngo niyo mugambi M23 zifite, ngo nufata Pwezelo, bamara gufata Pwezelo bakajya gufata Baraka, tumara gufata Baraka bakinjira mu ntara ya Tanganyika, ibyo kuvanaho burundu iby'amasezerano ya Washington. Mu minsi ishize M23 yagaragaje neza ko iby'amasezerano bisa naho ari ibintu by'icyuka biraho ngaho bidafite umumaro, ndetse M23 yatangaje ko ishobora kuzava muri aya masezerano ya Washington kikora ibikorwa byayo byose byatewe n'uko Minembwe yari isumbirijwe cyane na FARDC, byaje gutuma M23 ivuga yuko aya masezerano yose yaba ya Douala na hehe nta kintu na kimwe ari kumara kuko atigeze abaho kubibahiriza ngo imirwano ihagarare. Kuko ibyo ko M23 yiteguye kuva muri ibyo byose byitwa amasezerano, igakoresha imbaraga zayo igangana na FARDC kugira ngo yongere irengere ngo abasivili bo muri Republika ya Congo. Ari nacyo gitekezwa na kintu kimwe kwitwa Tazama RC yuko bishoka cyane cyane ko M23 cyo gukomeza gukora ibitero kugira kuba yagera na Baraka. Minsi ishize itatu byavuzwe yuko muri Baraka gabwi igitero kiremereye, aho byanavuzwe ko M23 yagabye icyo gitero i Baraka ku kigo cya gisagara cy'Abarundi ndetse no ku ndege za kajugujugu. Nubwo ibyo byaje guhakanwa na FARDC bavuga ko na ndege yabo ya kajugujugu yaguye muri Baraka, ariko ubwabyo gasobanura neza cyane ko M23 kuba ifite ubushobozi bwo kurasa muri Baraka kandi kanabikora ikagezayo intambara Baraka, bisobanura neza cyane ko M23 itagifite ubwo gukora intambara ku buryo bweruye cyangwa se ku bice byagutse cyane kurenza aho yari isanzwe ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo mice bya Minembwe ikaba yakwagura ibikorwa zayo M23 ikabigeza mu nguni nyinshi, mice byinshi bigera neza mu bice bigana indani muri Tanganyika cyangwa se byerekeza mu bice bya kure ugereranije naho bari batekereza ko bagomba kurwanira. Hanyuma rero nkuko amakuru akomeza kubitangaza abivuga, ikindi kibazo ngo kiri hagati y'amagambo n'ukuri ngo kw'abantu ni imbaraga z'inyeshyamba zirwanira mu kirere zifatanije mu Rwanda muri Republika ya Congo, ivuga ko bafite umugisha mwinshi, bafite ingengo y'imari irenga miliyari 18, ariko ngo iyi Congo idafite ubushobozi bwo kwirwanaho. Bukomeje kubera benshi ikibazo kwibaza ngo mbese iyi Congo ubushobozi bwayo buzakorwa ryari, buzakoreshwa ryari, ingengo y'imari y'amamiliyari menshi agadashobora guhangana n'ibitero byo mu kirere bya drone bya M23 batazira u Rwanda ndetse bashobora no gutera. Niki cyo makuru kibaza batangiye kujya bajora iki gisirikari cyabo, bavuga ko iteye kugaragaza ubushobozi budasanzwe bwo guhangana na M23 ku imbere ku rugamba, kandi byitwa ngo gifite ingengo y'imari ikomeye cyane. Bati iyo ngengo y'imari mariki ikora iki, kora ryari, mu gihe duterwa maze ntibitabare? Niko iki makuru kibaza cyangwa se gikomeje kwandika inkuru zacyo. Gusa hari ikindi kinyamakuru cyitwa Umurage gikorera ku ruhande rwa Twirwaneho cyo cyagize kiti nyuma y'uruzinduko rwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye Kinshasa, aho yakiriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, impande zombi zatangaje ko zaganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo ubufatanye by'umutekano, ubucuruzi n'izindi gahunda z'ibihugu zombi. Iti amakuru dukura mu nzego zikomeye avuga ko leta Kinshasa n'iya Gitega zizi guteganya gushyira icyicaro cy'ibikorwa bya gisirikari headquarters muri Mikenke. Ayo makuru akavuga kandi ko indege za kajugujugu zerutse kugaragara mu kirere cya Minembwe na Mikenke zezoherejwe mu rwego rwo gusuzuma uko ikibuga cy'indege cya Mikenke cyakoreshwa, ndetse ko hari n'ibikoresho bivugwa ko byari byatangiye kugezwa muri ako gace bahagiye kwagira headquarter y'abasirikare ba FARDC. Muri make ngo gucungira bugufi cyane M23 bakashyira icyicaro gikuru gikomeye ku buryo M23 igotwa n'imbaraga z'umurengera za FARDC na FDNB, ku buryo M23 bitapfa kuzamura umutwe ngo bikunde mu gihe izo mbaraga z'abazira mu gace ka Mikenke. M23 bakimara kubona neza yuko ariyo gahunda ihari rero ya FARDC na FDNB, no bahise bakanira bavuga ko badashobora kuzemera yuko ivyo bikorwa kandi badashobora kuzemera yuko iyo headquarter cyangwa se opposition ishyirwaho muri Mikenke ikomeye bene ako kageni, kuko byaye kuzagorana cyane kuzahigarurira cyangwa se kuzagarura igitero, mu gihe M23 yo kuzongera kwitekerezaho cyangwa se gutekereza gukora ishoka byose ngo baze kwataka muri kara karere, mu gihe ariko hamaze kuba icyicaro gikomeye cyane cya FARDC ndetse n'Abarundi.
hanyuma rero bakomeza bagira ati nk'uko ayo makuru abivuga ibyo byari bigamije ngo kubaka ibirindo bikomeye bifite ubwirinzi karabutaka byo gushyigikira ibikorwa bya gisirikare nko kugenzura ikibuga cy'indege cya Minembwe aricyo kibuga cy'indege cya Kiziba bifuza guhita bafitigarurira maze ubwo Minembwe ikaba birarangiye ikaba irigaruriye mu buryo bwuzuye. Gutakaza Mikenke ni igihombo gikomeye cyane ku ngabo za leta ya Kinshasa n'iz'u Burundi bahunze berekeza muri Pwezero ahazwi nk'icumbi ry'abacacuru b'Ababiligi ndetse n'abanya Ukraine bakoresha indege za Babayanga ari nazo zikoreshwa cyane cyane mu kurasa ku bice birimo M23. Uretse rero ku rugamba rwagenze ni operation yabaye iy'imbaraga cyane ku rwego ruhambaye. Banza umenye neza ko agace barwaniragamo ababateraga basaga nk'abari guturuka inyuma yabo bari guturuka muri Minembwe rwagati. Gutera rero icyo gitero aho FARDC yagomba guhungira nta handi ni igice cya Rwisankuku ndetse na Pwezero ari naho nyirizina bavuga ngo bafite ibirindo bikuru bisa nk'ari bikuru muri kara karere mu gihe utundi duce bari bamaze nyine kwiruka kumwemo na M23 ahandi ho kwirukanyira hari muri Rwisankuku na Pwezero. Uko niko byagenze ariko se muzukuri byagenze gute? Urugamba rwatangiye saa 9 z'igitondo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/26 bigwa none M23 bahereye ku birindo za FARDC n'abarundi byari biri ahitwa Gashilo ni ku musozi uri muri ako gace unyurwamo mbere yuko winjira muri Mikenke uturutse muri Minembwe. Muri make aka gasozi ka Gashilo karirwa gati cyangwa umusozi wa Gashilo hagati ya Minembwe na Mikenke utuka muri Minembwe winjira muri Mikenke. Uwo musozi niwo wavuga ngo wambuka kujya ugere hakurya n'utandukanye ibyo bice byombi. Rero abasikari ba Wazalendo FARDC bari hakurya muri Mikenke ku nguni zigana neza kuri uyu musozi batungwe n'ibitero biturutse kuri FARDC kuri AFC/M23 kirwaneho yari hagurutse neza muri Minembwe ikinjira mu musozi wa Gasilo bagatangira kurasana na Wazalendo. Hanyuma urugamba rugatangira guhana inkoyoyo. Amakuru yemeza yuko icyo gihatangiye gukoresha imbunda ziremereye n'imbunda zoroheje ku mpande zombi. Gusa M23 yarangije kumenya amakuru y'ubutasi yanu FARDC yarabihagaze ndetse n'amakuru y'ibikoresho byabo n'umubare w'abasirikari bariyo n'uburyo M23 igomba kwipanga kugira ngo itere paka ibone insinzi. Bivuga yuko iyi correlation yaje gukubitwa ikava muri ako gace ikirukankira muri Mikenke iturutse muri Gasiro abari bari ku burinzi. FARDC n'abarundi bahita bafite ibirindiro bitatu muri Mikenke bwaho ikicaro kimwe cye mu gace ka ku bitaro za Mikenke ikindi kiri kuri Centre ya Mikenke ikindi biri mu gace ka Murambi ari naho bari bafite position nini kuri Murambi kuko ari agace kagaragara neza ko gategereye abaturage cyane. Aha rero FARDC bayakoresheje ibishoboka byose kugira ngo barinde cyane izi position zabo tagerwaho n'umwanzi. Kumbe M23 mugeri maze kwambuka musozi wa Gasilo isi teka imbunda zabo za rutura bazerekeza hari uburinzi bwa FARDC bw'imbere cyangwa se cyo twakita nka patrouille ba mbere bararashwa bahita bigira inyuma M23 bamanuka bahita bazamuka kuri wa musozi babasuri ba FARDC bahagazeho birangiza za position zose bagiye bayikurikirana imwe ku yindi. Bahereye ku gace ka Mikenke center barangije vanamo FARDC bakurikiza kuri hospital ya Mikenke no barahigarurira birangira bageze kuri Murambi ho yabanje kugurana cyane ko FARDC no yaravuze iti nitutakaza Murambi tutakaje Mikenke byose byuzuye. Weza ku masaha y'umugoroba Mikenke agace ka Murambi nawe kakabayitombe moko ya M23 gusa akomeje kwirwana kugira ngo arebe ko batatakaza amanota imbere ya M23 FARDC irebe ko yakomeza kugira ijambo rikomeye imbere ya M23. Ibintu nabyo amadubu n'intare barabyatatse nabyo bikuramo maze M23 ibravyigarurira FARDC birukanyira kuri antenne ari naho bakomereje nyine urugendo rwabo ugana muri Rwisankuku. Anga kuri antenne habaye urugamba rukomeye cyane kuko haringaniye cyane kibaya cyatumye urugamba rutsinda ariko birangira naho twirwana na M23 bakuye abarwanyi ba FARDC na Wazalendo maze abangaba itabirukira mu gace ka Bilarumbiri. Bageze muri Bilarumbiri basa n'abashinze imbunda zabo ngo hangane na M23 bavane kuri antenne ntabwo twitwaza antenne ahitwa antenne gusa bakora kuryo bwose babavana muri ako karere nabwo bwabyo birananirana hanyuma ahubwo birangira bibaye ngombwa yuko M23 ikora icyo twakita kohereza amakompora muri Bilarumbiri ku isaha y'isa 11 n'igice za tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 Bwana Fidel Rugabo iri yatangaje ko bamaze naho kwigarurira agace wavuga ngo niko kanyuma M23 isigarurira mu bice muri icyo cyerekezo cya Minembwe. Abasikari benshi ba FARDC bitabirukira muri Rwisankuku abandi muri Pwezero nyirizina noneho
ni niyo mpamvu ari amakuru menshi yisohokera avuga yuko ubu ngubu M23 ikomeje imbaraga zabo za gisirikari irasa kuri Kwezelo, uko impande zombi zizagiye zirwanira mu duce dutandukanye. Barwanira muri Mungezi na ahantu hatandukanye Mikenke na Rwisankuku, ni imirwano irimo kubera. Amakuru atangazwa yavugaga yuko rero abasikari benshi b'Abarundi na FARDC mu gihe birukanyiraga muri ako karere bari bategereje kubona renfort cyangwa se kubona imbaraga zazo kwita M23, birangira agace ka Mungezi nako kadafashwe na M23 mu buryo bwuzuye, ariko ibisasu bikomeza kwisukamo ndetse na Rwisankuku urusaku rw'imbunda rwumvikana. Ntabwo M23 yigeze ifata Rwisankuku kugeza amagingo aya, nta gufatwa kwa Rwisankuku rwabayeho ndetse na no gufatwa kwa Kwezelo kwigeze kubaho, nubwo urugamba ruremereye rwabaye mu buryo bwuzuye hagati y'abahanganye. Hanyuma nuko amakuru yaho ngaho avyemeza M23 iracyatunze cyane kugira ngo irebe ko yajya gufata Kwezelo. Gusa kuri uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa karindwi ibitero bidasanzwe zabaye byo kwisubiza ibice byambuwe FARDC. Nyuma ko FARDC bitangazwe yambuwe Mikenke igasubizwa inyuma cyane bene karakageni nko maze kwikubwira, amakuru ndetse agatangazwa n'ibinyamakuru byinshi bya Kongo bivuga yuko bitari kwishimira FARDC buriye kwitwara nk'abana ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se nk'ibimuga imbere ku rugamba batari gutsinda, kandi byitwa ngo afite ibikoresho bya gisirikari. Bamwe bakanandikira Tshisekedi Chilombo ibaruwa imubwira yuko nibakora ikosa Kwezelo rigafatwa ubwo na Baraka bayihebe, kandi Baraka kwihiba na za Maniema izaza kuvanwamo uko FARDC iraza gucunkurumurwa ikavanwa muri Maniema na Tanganyika. Bati Tshisekedi gira icyo ukora, izo ndege ufite uzazimaza iki? Utabiba amasaka ngo uzazibisha amasaka, udatera imyumbati ngo uzaziteresha imyumbati, zizamara iki? Bati mu gihe cyo mukora. Nyuma gutangaza ibyo rero abasirikari benshi ba FARDC muri Etat Major bahise bakorana inama yeruye, maze bahita bamagara abari imbere ku mirongo imbere ku rugamba ngo bakoreshe imbaraga zose bafite. Drone za FARDC zongeye guhaguruka none tariki 2 ndetse zigwa bitero biremere cyane, aho position enye Z23 zimaze kuraswaho. Amakuru akemeza yuko hari yarashweho urwo kotsa rwo nyine rugaragara mu kirere. Ntabwo higeze atangazwa imibare y'abapfiriyemo, ariko abashyikiye Wazalendo bagiye mu mihanda cyangwa se bagiye ku mbuga nkoranyambaga baridoga bati twivuganye abasikari benshi b'intare n'amadubu muri bira birindiro byegereye neza agace ka Mungazi uturuka neza kuri Mikenke usa nk'ushaka kwambuka muri Rwisankuku. Agace M23 yarashyizemo abasikari benshi bo gucunga inzira zigana muri Rwisankuku. Bwa mbere bitegura gutera bayerekezayo, icya kabiri barinda ko FARDC yazikanya muri iyo nzira ikongera gutera muri Minembwe. Ariko si bya byo gusa, banarasa indani muri Mikenke rwagati kuri za position FARDC yasohotsemo, ari nabyo byaje gutuma Rugabo yandika amagambo akurikira. Ni Rugabo Fidele ku rukuta rwa X yagize ati: muraho mwese, nyuma yo kufatwa kwa Mikenke na Biraro mbiri, ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega bukomeje ibikorwa zabwo byo gushotorana ku birindo zacu muri Mikenke. N'amagambo ya Rugabo Fidele ku giti cye ati: MLDP twirwaneho irakomeza kurinda abaturage bayo. Ibikoresho byinshi bya gisirikari byafashwe harimo n'indege zagira abapilote. Vive MLDP twirwaneho. Nkuko abivuga, batungwe n'ibitero bikomeye cyane biturutse kuri FARDC bitewe na za drone zagurukanye imbaraga ndetse n'imbaduko zasanzwe. Gusa navuga yuko ariko nubwo ari kurwana barakomeza kurengera abasivili, kandi ongera kwemeza yuko mu rwano yabo bateye kurwana ngo atahe imbokoboko. Hari ibikoresho byinshi bari kwambara FARDC birimo imbunda ndetse na za drone nk'ibyo bamburiye FARDC muri Mikenke. Birumvikana nk'agace kamaze gushyirwamo ibikoresho byinshi, ari gutegurirwa kugirwa position y'imena, position idasanzwe yo gukoreramwo ibitero bikomeye cyane nko gutera mu gice cya Minembwe. Kuba rero yarigaruriwe cyangwa se kuduce twayigaruriwe hakajya n'ibikoresho bifatirwamo byongeye gutera akanyabugabo M23 kwirwaneho byo kuba barakomeza kurwana, ndetse n'ubwo ibyo bitero biri kuza kubarutesha guhagarara muri Mikenke, barumva ko nta kabuza barakomeza guhagararamo, kandi birarangira bagabye ibitero aho biri guturuka kugira ngo birinde cyane ko ibyo bitero byakomeza kubahungabanya ndetse no kwica inzira karengane. M23 yo ubwayo iramagana ibihano za Amerika ku Rwanda, ikavuga ko ibyo bihano nta kintu bitanga kujyanye no gukemura amakimbirane akomeje kuri gutaka bwa Kongo. Iki nukuta rwa X aho basore itangazo rwa Lance Kanyuka bagize bati: "Ya mbere Nyakanga na 2026 kujyanye n'ibihano biherutse gufatwa na Amerika bijyanye no gucukura zahabu n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Republika ya Kongo, AFC 23 isangiye hamwe ry'ibanze na Leta Zunze za Amerika. Ubutunzi bw'amabuye y'agaciro bwa Kongo bugomba mbere na mbere kugira akamaro abaturage ba Kongo." Ikomeza igira iti: "Umuryango wa AFC 23 ni umuryango w'abanyekongo ugizwe n'abaturage b'abanyekongo
bahagurukiye kurwanya ihohoterwa, ivangura, kurya ruswa, itsembabwoko, kurya abantu, imiyoborere mibi ndetse n'ibindi bikorwa byose bibi byasiriye ubutaka bwa Kongo mu myaka myinshi. Ubutunzi bunini bw'igihugu cya Kongo bukomeje gukungahaza itsinda ry'abategetsi badafite icyo batekereza i Kinshasa, mu gihe abenshi mu banyekongo bakomeje kuba mu bukene, umutekano muke n'ibibazo bikomeye. Iti gushyiraho ibihano bidasanzwe mu gihe cy'imishyikirano y'amahoro bitanga ikimenyetso kibi kandi ntacyo bikora mu guhuzana amahoro arambye. Nta ngamba nk'izo zafashwe ku butegetsi bwa Kinshasa. Bwashyize iyi ntambara kandi bwatangije intambara kandi ingabo zabwo zikaba zirimo kwibasira abaturage. Nta n'ibihano byibasira FARDC, ibihano byibasira FDLR n'imitwe yayo, imitwe ya Wazalendo yowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyangwa se ingabo z'u Burundi cyangwa abacancu b'abanyamahanga bagize uruhare mu bikorwa bikomeye byo guhotera abaturage ba Kongo. Ibitero hafi ya buri munsi n'ibisasu byibasira imidugudu y'abanyamurenge muri Minembwe bitera impungenge cyane kandi bigaragaza uburemere bw'umutekano. Ibihano bishobora gutera inkunga no guhembera icyizere cy'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe byirengagije abagize uruhare mu kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano kenshi no kubangamira ubwumvikane bwa politiki mu rwego rwa gahunda ya Doha n'amasezerano ya Washington. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibeshya ko igisubizo cya gisirikari kuri iyi ntambara gishoboka, ariko umuturambye w'iki kibazo ntushingiye ku gitutu gitoranyije, ahubwo ushingiye ku nzira politiki yizewe, ihuriweho n'abantu bose kandi ishingiye ku kuri, ikemura impamvu nyamukuru zavukije abaturage za miliyoni ba Kongo umutekano wabo n'icyubahiro cyabo n'uburenganzira bwabo bwo kwiteza imbere. Umutwe wa F23 ukomeje kwiyemeza cyane ibiganiro mu rwego rwa gahunda ya Doha, kurengera abaturage b'abasivili no kuzana ubuyobozi bufite inshingano, aho umutungo kamere wa Repubulika ya Kongo uzacungwa mu mucyo, mu buryo bunoze kandi ku nyungu z'abaturage ba Kongo gusa. Bikorewe i Goma ku ya 2 Nyakanga 2026. Aya magambo cyangwa se iri tangazo yanditswe na 23 ribwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ibikorwa by'ubucukuzi mu y'agaciro muri Kongo, nko kwikita bagaseka ko nta kintu na kimwe bizatanga, bitazigera birangiza ibibazo cyangwa se bitazigera birangiza amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo, ahubwo icyo birimo gukora gusa gukomeza guha icyizere Leta ya Kongo ngo yumve yuko ishaka kuzagaba igitero gikomeye cyane kuri M23 bakarangiza intambara mu buryo bwa gisirikare, nyamara ngo kandi bidashoboka. M23 ikavuga ko ikomeje gushyira imbere inzira ya Doha ndetse n'amasezerano ya Washington, nubwo Amerika nayo ishinja M23 n'u Rwanda kurenga kuri ayo masezerano ya Washington. Hakurikijwe ibyo M23 itangaza, makanakurikizwa ibirimo kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kwemeza ko amahoro agiye gutaboneka biracyagora cyane, ndetse ntago ari ibintu wahita wemeza nona ngo uvuge ko amahoro ari ikintu cyoroshye kigiye kuboneka ku butaka bwa Kongo. Igisirikare cy'u Rwanda cyo kivuga yuko kidatewe impungenge kitagenda ku gitutu cy'amahanga, mu gihe amahanga yibasira ingabo z'igihugu cy'u Rwanda azishinja kuba muri Kongo. Rwanda ruvuga ko nta musirikare warwo n'umwe cyangwa se imbunda n'imwe ya Kalashnikov yari ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, keretse gusa kurinda imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo muri Kongo ni iby'abakongomani ubwabo, ntawe igomba kuryozwa igihugu cy'u Rwanda. Icyakora FDLR ihari ishaka gutera umutekano muke ku gihugu cy'u Rwanda bitazakunda. Amagambo yatangajwe ku bijyanye na RDF yavuzwe n'umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera, agaragaza ko ingabo z'u Rwanda zitazigenda rimwe zigenda ku gitutu cy'amahanga uko byagenda kose, keretse gusa ahubwo amahanga yumvisha impamvu ituma u Rwanda rugaragaza neza impamvu abantu bakwiriye kwita cyane cyane byo muri Kongo kugira ngo umutekano w'u Rwanda utazahungabana kuko rutazabyemera. Aya ni amagambo ye, reka tuyakurikirane nanone uko yayavuze ayabwiye ikinyamakuru TV10. Navuga yuko nk'umusirikare cyangwa se nk'abasirikare nka RDF hari inshingano dufite, iyo ngiyo turayirota tukayigendana tukayishyira mu bikorwa, ariyo gucunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Yego, ibyo ngibyo twarahiriye gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose cyatuma tugera kuri iyo ntego. Icyaza icyo ari cyo cyose gihungabanya umutekano w'igihugu
aho cyaturuka ariho hose icyaza kigamije gusubiza abanyarwanda mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo twebwe nka RDF dushobora kuzakihanganira. Nashaka kuvuga yuko ntagombye kujya mu bibera mu karere kuko abasesenguzi barabivuga. Ndaza kwivugira gusa ku nshingano dufite. Izo nshingano dufite tuzishyira mu bikorwa bigendanye n'icyerekezo cy'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ibibera mu karere hirya no hino turabisoba mu itangazamakuru tukabyumva abantu babivuga, ariko ibirenze umupaka wacu ntago biri mu nshingano zacu. Ibirenze umupaka tubihererwa uburenganzira nkuko turi muri mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi. Rero iyo ushatse kuvuga ikibazo kiri mu karere mpita numva icyo ushatse kuvuga. Ushatse kuvuga muri Burasirazuba bwa Kongo. Murabizi nabisobanuye yuko abakoze jenoside bambutse bakajya hakurya ku mupaka. Ikibazo rero tugirana n'abaturanyi bacu nta kindi nuko abakoze jenoside muri iki gihugu bahawe icumbi kandi bakiri muri icyo gihugu. Tugomba rero kurinda abaturage bacu, tugomba kurinda imipaka y'igihugu, tugomba kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu mu buryo bwose bushoboka. Kabera asobanura neza ko RDF iby'inyuma y'imipaka y'u Rwanda bitabareba, ariko attention ushobora kunganya umutekano ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, aho ngaho zirakwakira. Hanyuma reka ibyo ngibyo tube tubivuyeho, bigarukire kuri Tshisekedi Tshilombo. Nawe ngo arashimira ikipe ya Leopard bwitwaye neza cyane mu gikombe cy'isi. Ni Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ashimira cyane byimaze ikipe y'umupira w'amaguru ya Leopard yo muri Repubulika ya Congo. Urugendo rwabo mu irushanwa rya igikombe cy'isi cya FIFA 2026 rwarangiye ku mugoroba ya Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutsindwa ku manota 3 ku busa. Nyine birumvikana batsinzwe ibitego 2-1. Batsinzwe na Three Lions yo mu Bwongereza, ikipe y'Ubwongereza. Umukuru w'igihugu ashimira cyane abakongomani bagaragaje ikinyabupfura, ubutwari n'ubwenge mu gukina nta ngorane kugira ngo bakomeze gutera imitima y'abagabo n'abagore b'abakongomani kwizera nk'uko yari aherutse kubibasaba kubikora mu ijambo rye yavugiye mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 36 y'ubwigenge bwa Congo, ngo zari ingenzi cyane. Asabye abaturage ba Congo hirya no hino ku isi kwishimira nanone umwanya Congo yagezemo, kuko ngo bazamuye ibendera rya Congo kandi nta gushidikanya banditse imwe mu mapaji meza cyane mateka y'igihugu. Muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba nicyo gihugu cyonyine rukumbi cyageze muri kimwe cya 32 kurenga amatsinda, nako burani nacyo cyageze mu gikombe cy'isi mu myaka ya vuba. Uzi yuko rero Repubulika ya Congo ikipe yabo ngo ititwaye nabi yakoze ibishoboka nubwo yatashye, gusa si yonyine yatashye, n'Ubuholandi n'Ubudage baratashye. Tshisekedi Tshilombo ati mwarakoze, nanjye ni mwakoze kubana natwe mu kujyana amakuru y'ibikorera hirya no hino ku isi nk'usange. Andi ari kuvugwa n'indi byose biri kuvugwa ni makuru ya Tata. Mugubwe neza, amahoro migisha n'abebwe kuri mwebwe. Inshallah.